kumsang hi som pani kumtir lam khan Mizoramin Northeast Games voisom hi paruk na chu Aizawl la hlotling takin alo thlenga chumi tumchon a thleng tu Mizoram chu apum puya pakhat na ani he Northeast Games a hian in fiam na lama zo fa te ma son je kong tam takin alo lang chuaka pakhat na chuan in fiam na hun ma nei that lama hun relo te chung kumnga em po avei ma in ma kan son na sa hle ti lang pani na chuan hun ma kan nei that to wangin in fiami tele sports association te an phur thara in elna po ma an son pha hle ti lang pathum na chuan kan hun ma te in elna tak tak alo man tlak hle ti alang boka Rajiv Gandhi Stadium le khelmul dang te hi state frank ayo in fiami te in elna tan aza pui omlova Sports Authority of India sai ho tu te point na satakin Mizoram sarkar an faka Mizoram in he in fiam na hun pui alo thendan chu sain Northeast Games an boy pui to azonga fel file changkang berani ti an soi hialani hetiang din huna kan lo din tak mai na chan hi enge ni ta angle a chan thre chiang tur chuan hun kal to lama thil omdan kan thlir kir hretangai do nani kumsang ni pariat kum top lama mini sarte chanvo siam remani nu lok kumsang ni pakwa February ni kwa khan sports minister puzodin tluanga chuan mual puya stadium changtlung tak sakani tur thu thar lakhom tu te ma apuang tarup maile kulaya kwan a chungzo a fil de in mi khat yam na a chungzo ko tu kina architect forum role ho te engineering chief te police lama an ho tu te ne sports lama an ho tu te an zup ena amain survey te notificator kulai kwan a track aleng thene track and field body thena tur khami football ground bi alama kan chu tiang ang chu omuna kan zup ena chu ti lai chuan in fiam na lam chin changa event chik deuh ta point apuitlin tak takan ringam chi alo ni in alanga a chan chu tun malam khan in fiam na huang chung bi ka hetiang thilpui thamti hi Mizorama kan lam hungai tat lava thil thale ma so na lian tham deuh te hi ramdang state dang te nei turemo kan titlat thin ani kha ma se awang lai in fiam mi le in fiam na lama zoram thalai te tui halji hrechiang tu zofa ten khelmual tha an nei du sakpui em tu chief minister pulal than ho la chuan kumsang ni pakwa July ni som ni pali khan mual puya stadium saktu na bultan na puangin bong tu thlo mangin lei achek tamaya ti chuan tha hau lovin bei pui thak chunzom ani ta zelani tuna Rajiv Gandhi Stadium din na mun la hi ngopik Mizoram Police 3rd Battalion te silai ka azir na mun tur ruam thuk tak ani boxia khati hun lai khan tunge tun anga changkang hian chu ani yang ti hanringam te lulang ni he stadium thut phuna hian kan muang hian dozer hian police te silai ka azir na mun tur lai vut maya thereng le sawate an ram chu aboka chuti lain achung zola chuan pako field an tiang po tling thathum lo zolte takte chu a pharve rai maya he zol hi ti zawangaya football field puitlinga chu angaya asira international standard athletic track lenria ta zawda angaya asir tuaka en tu te thutna spectators gallery siam alangai le ta zela helai munzol te takte hi stadium changkang takala chu tur chu ani chu mizo thalai stadium thani vedu ten anlaman tangkai tur chu ani Mizoram sarkar chuan chu na haw takfe mai chu tho atumta sports minister puzodin tluangan thuthar lakhom tu te ma apuang to a athu soi hi record ania TV a ti chua ania zialan ani boka thalai ten sarkara be seina an nei sanga thu chu ataka chantir ngei anga yani mizo thalai te hian tongkam thale thu tha ngai thlak ringot hi anning to a atak takan ha tho result chu mu anduani Mizoram a hian phairam te anga munzol zaw le khelmura ta na ramrual remsa awang hlea hei wang hian stadium lian tham din don po in maba ka kovin a haw tak big ani ma se chu chona haw tak fe mai ma chon tur chuan Mizoram Public Works Department PWD te chu mo phurna pe kan nia anni hian anti theyangem ti chu zona omta chu ani tuna dozarina lai mek ruam hi no kha ve kangaya tuna police officer te din natlang po hi rot nia mangaya ni Rajiv Gandhi Stadium sakna na ti tur masata chu ram chin te felle chin chian ruat felte ani ta phot mai
chumi hnuah thing le hnim te hi then fai anga ya thing zung te bo phoi vek anga ya ni thing zung te hi pot phoi lo ta se na kin hnuah ala moi anga lenghet lo le leitla niam ala siam theidona chu achunga stadium in natin ala chiat pha theidona ni police te chan ka na hun chu wa fai ni hnuah thing zung te chu khol mangin an pot phoi ta hlok maya stadium thut hun tur chu lai thei turin a faya akol ta vung mai le sarkar masalemin la muala gallery satura an lo roi to phai lam company Lloyd insulation te chuan PWD kai ruana hnuaya ala Aizawl na an thok tan ta tlang te chu sangin ruam te po chu thuk hlema se stadium tha nei du tu sarkar tan chuan tlang te chu asang tok lova ruam te la chu a thuk tok heklo he khel mual hi ala tangkai don ti a hriat chian em awangin huphur lo takin tlang te chu an rot tana ruam thuk te chu an hno chho tan ta tuna kan huang hian helai mual puya police te le mimalram then khat hi tlang le ruam ania tlang le ruam chu nuai bawanga ya zo zawrem taka chua anga yani leivung te chu bol hlo paya pai mai thei alo ni lo le zel bok nen food khat lekemo a chani in ra muk zelanga ya hetia compaction ti hian lei a nget tha a nakin hnuwa achunga thilrit tak taka om huna po lei chu atla hniam lawanga a nget muk tra thungdon ani kumsang ni pakwa jun thla vela tangkhan Rajiv Gandhi stadium phut muna lei le ruam no kha na hau tak fe mai hi an thok luk luka leivung rit le nget lo tak mai hi amina hlo oma lo dal tu le lo do tu tur bang nget tak lo siam angai ni hetiang hian na thok tu te chuan counter fort an lo siama awang la ya mizo footballer lar tak mai pubiak chungnunga chu atira tanga lei le na tur reng en thli thlai tura ruatania na po avil uluk hle ani ruatui tlak tamna le ram oi ni boxi Mizoram a hian khoi muna po construction lama hian film khurangai em maya hetiang stadium lian thamsak na tengat phei chuan leivung ra muk compaction hi ulukangai hleya PWD ho tu te hian na azom thodeu nian hriat chang te an duaya kholin na alo thok chak nian rin hlel chang te chuan excavator manga hai that ti le vek chang te an neya chutiang tak chuan PWD hian na an ulukani tuna kan huang hian le nget lo loose soil a omang ti hlavin helaya ru sur wanga chir diak lo ompo hi an hai chuak veka an phoro vekani he stadium hun tur lei le atur rang thli thlaya a mun thut chila a quality maintain tu puhrang thanga zo te le a tho pui te hi an fak om ngei mai he sarkar hian mizo thalai te stadium changkang infiam tir thuaya du wangin rang takin na atran ngal thuaya tuna pulal than hola kai hroi sarkar hian tharuk avei ma khan mual puya hian kut athak manani engema chen kutan thlak to hnuwa chuan kumsang ni pakwa July ni somni pali khan chief minister pulal than hola chuan na tho bei pui thlak le tran tak na puangin stadium huna chuan bong tu tho mangin lei acheka he huna hian a tho pui minister dangte MLA te Mizoram sarkar ho tilian tak te department rang ho tu te le zoram infiam na lama masona du tu mi rang an pung khomani Chief Minister chuan he huna hian phal tak an ram petu Home Department te afaka Home Minister puar Zirlian le police ho tu ten thalai te tui hal na hria a infiam na mun ma ata nan raban sa thlak saka wangin alom tak zetti asoi Sports Minister Pujodin tluanga point Home Minister le Police Department ho tu te chunga lom thu asoi boka Home Minister puar Zirlian chuan stadium sakna tura kutthla ka ni tamai chu zoram thalai te tan loma wanga awrual dual na tham ni hriat thu te asoya police ho tu ten ui tak chung le har sat na siam mi si lawa infiam na hun ma atan an raman pe phal chu lom omati thu ama ngei na soibok lom katia lom thu soya tul ma sa in ka khia a lom thu soi chungin chi bai ka buk ma sa chu ni Rajiv Gandhi stadium sakna hi in ngir ngaunal in elrel na mhangatran ani lawa lom thu in thril ton le ril ruzaw tak puchunga bultran ani thung Khoi tu teril ruwa in fiami teril ruthiang hlim sportsman spirit angchu alo om masadei to a lom na ril ruthiang hlim chu he stadium bul thuta hian thuk le nget takin phuntel ani tlat to ani chunglama adozarin lei an laya
an nor vut renga hnuai lama excavator dangin an lain an vir vut reng boka leivung ta chu tipar ten an phur sonin an lo zung boka hetiang renga an tho hi chuan hna achakani ma se contractor Lloyd Insulations le tipar nei tu te in kara in rem lo na alo om tatlat maya na tho kal lak lo chu achol ta thuap mai ni khovela hian mani ta na thatur le hlok jok tur ngai to ran chungin ringfa te hi kan nunga chuzia chu anni thinlunga po hian adang chuang heklo leivung thiar son tu tipar te hian an tho hlo hi trip tin thiar man bi thlia par trip ala kan du ta a contractor ten thabia pek per month ape kan lo du ve boxi thu ain mutalo helai muna tipper in hlo fa te hi tipper association lama an tlan tawa mual puya stadium sakna muna tu trak ma na thok to lo turin an kara hei hi stadium sak mo phur tu PWD te tan chuan thilom om ani hau lova real ruti ha tu ani chiang mai PWD how tu te chuan contractor le trucker stain kara palai na athoka theito pachua chumizara khol te chu ti nunin awm le ta thil ro puile masona na tho konga hi chuan har satna sut tur le paltlang tur hi a om lo theilova heteng hi khovelzia ani tletani he har satna hi stadium sakzo ani huna stadium ti hluzual tu le a thon thu tinga inom tu pakhat ala ninge yang tuna kan hu retaining wall counter fort atanga field zol thleng sanjong hi meter somthum pasari z ania chuti line in khelna tur field zol atanga tlang chip leilai kut thlak na sang ber thleng hi meter somni pasari asang ani bok Rajiv Gandhi Stadium hi athut mun among pha atanga asang lai ber chu meter somruk chuang zeta sang ti na ani chu a stadium thut mun zawzong hi avain hectar ruk point pathum velani kumsang ni som march ni ruk khan UPA chairperson Pisonia Gandhi chuan amuna ngei aron tloa apasal Rajiv Gandhi mingchoi stadium lungphum chu aron phum tarap mayani kumsang khajakwa somriat paruk dai to khan Mizoram Rajiv Gandhi te chungkwa an local trumin mizo thalai te chuan world class in fiam mi kan nei thena turin world class stadium min pero ti in an lo nge na kha Pisonia Gandhi hian ala reng ni in chief minister pulal than hola chuan soi na tho tirlam hian MAP parade ground atang hian stadium foundation hi nuai taka zu enanga ya ruam thuk taka chuan tuite atlinga naupang te pon tui an cheng hialani akianga chuan remlovin Andrew Malsom kima laltran puyale eli lalchan chui te thian ho chuan bolte an lo pet boka tui nu taka chuan Malsom kima hi a cheng bar boka heng naupang te hian nakin loka chuan zol zaw nuam tak India marchaka stadium changkang ber ni pahial tura bol an lapet thoi don ti an suang tua phau lo stadium thale puitlenga din turin na atam hle maya tlang te hi rot niamanga ya khuar te hi no kha ve kanga ya zolzaw taksiam anga yani leyan laya lungan hala leivung an thiara leivung chu ra mukania asura sa hnuai an thok mup maya zan po an soilova rang taka infiami ten an man thei turin an thok mup mayani kan muang hian kumsang ni pakua kum top lama hian na hi ala tam hlea helai ruam thla zong hi no khat vek alanga ya leivung te chu da vum satli athiang silo heng kholian le rit angor na chi a vibrate na chi mang hian so muk ze langa ya chu wangin chunglama tanga dozarin anor thlak te po hi hnuai lama excavator manga lo thiar son zel anga ya ni hi leivung tamsi khuar thuk boxi na uluk ngai boxi tlang rama stadium sakchu awa haw tak em kan beidong meidon emni PWD le sports department how tu te sports association try tu te le infiam mi te eroin beiseina an nei sangin zofel hun an nga khel to ani na hi chaktaka kalpui thei ani boxi lawa chaktaka na thongot chu thil thaber ani boxi lo kumsang ni pakwa November thania dozer lian chi le te chi chuan chunglama tangin tlang rot niam tu chu an nor chara asira JCB in an lo lai reng boka tipar te po an nuar to lova an tlan reng boka
ruam no kha ture ro Aizawl lua dewani hi achungzawl le ro kumsang ni pariat lamte ai kha chuan zau to tak ani thunga arai rui to mai ani hi chunglama le an laina satawang le leivung hi hnuai lama an da thlak ze lawangin retaining wall counterfort hi uluk taka sia mangaya engineer ten uluk taka an design angin na thok tu te pon an ulukani he retaining wall hi a nge hle angaya a chan chu leivung chunglama tanga ron nek tu tur hi ala cha em don maya holam takati athiang lo kumsang ni som April tha alo in her chua chuan retaining wall po leivung in alo chim pil trap to a tho tur chu rin om takin he bang hian alo thokani pisonia Gandhi in anpa mingchoi stadium lungphum aron phum hnung lampo muk taka chil kha ani to an thlen chin chu Aizawl muktra zel to mai ani ruam thuk tak kha chil kha zel ani wangin aron sang to hleya reirial ma in mason chu alangsa ta hle mai kor thuk tak kha tuna chuan hno bo anita helaya mi pakhat ron kalna kianga hian nikan loka chuan athletic track alin rin warai don ani khelmual tha 400 meter running track siam na turin mual pui chu avahan zol teu to ruwa em ruam le achungzawl insan hleina hi meter tam ani to lova tuna chuan motor lian manga leivung phur vak khangai to lova chunglama tanga zoi zoi leivung tanor liam thei ani tranta kumsang ni som December tha ania West Wing Gallery omna tur thirban trophy fe phunna tur chu an lai trana khelmual le intlan siak na track omna tur po Aizawl fel trap to mual puyat lang pong a chip zol te tak te le asira ruam thuk tak chu no kha anita Rajiv Gandhi Stadium ruang am chu alang tranta zofaten infiam na hun ma thatak an nei thoi du saktu sarkar ho tu te chuan helai mun hi an veya sports minister puzodin tluanga baka PWD ho tu tele sports department lam ho tu ten an vei em boka na tho dan phung an thli thlai rengani aruang am duang tu PWD architect sel te an trang em boka tranrual na ra chu thatakalan tir an tumani kumsang hi som pakhatania khochak lam zo khosang epa hian lei atollo nan retaining wall thui tak mai an siam zui maya heti lai hian mol sir lam la no kha lo chu no kha me kania 3rd battalion MAP field vaivut khutaka chuan tlangwal hovin bol anin chu khului lui boka anni ho hian an chung maya khelmual changkang buat se na thok tu te thil ti reng hi an han ngai sak pui lova anin khelna kiang ero lungbang ading uai to tun malama thlir thlak thin kha tuna chuan thlir chho angai ta tuna chuan football field tiata zau chu alo zol tareng mai amha atlang oile ruam thuk kha khol mati zol ani to phai zol kan mamo bik haulo mizo engineer ten tlang rod le ruam no kha chu anlo thiam ti alang reng mai munrem ni alang lo po kha India Marsaka Stadium thaber pola mizo pa hian a chuat don chiang ani lo ngai ma te nakin loka chuan helai hmuna hian football ground zau thatak le 8 lane 400 meter athletic track alo omdon khop mai PWD changtu chief minister pulal than hol an tiam to lei a chek to home minister puar zilian le police ho tu ten phal takin an ram an peto sports minister puzodin tluang ten phur takin an bo zuya an thora kanvaseng teu to em khelmual tur zol zau chu leizo felanita West Wing Gallery tur bante an phun tran mek boka chuti line football field tur chin chu ol sam taka khiatani theinan gol ban le akham tur te chu anhan puacha helaya na tho uluk taka vil tu PWD te site office a hian anhan tuk chopa an put hata hrit maile JE puef lal rawanau te hian an tukrit ma amani lo mo helai mun ma hi alarwal rem lo angreng sia an chuk thlak pui thei emang chumo gol kham chu an hlang kai ta du chuan rual rem vak lawa hian football chu khel theya ma se fur lai ani miawa wangin ber in huamero angai deuh mai theye tukin jing hian athletics association ho tu tele an athlete ten stadium hun tur hi an ron tloa JE purova chuan athletic track omdan tur te lo hril fia infiami te chuan nakin loka anin tlan siak na hun tur le an tlan lai munom ti taka lo thlir tu te thut na tur West Wing Gallery te chu an fangkuala beise an nei sang khop mai Sikkim ke mani aya ngani mun sang zo ko om Sikkim te pokhian 400 meter track hian nei veka
chu wan chon ro lo hian na thei em a tun hu hian hei 400 meter truck mel ruang am kan mu trana kan lom tak me wa chu wan chon lom thu soinan te le kan siat pui ngei ni ti le kan lom je en tinan hei tun hian in kan athli then khat te le ke mani Mizoram Athletic Association roi tu te le AMC councilor tenen tukin jing thole ni jing a hian khan an tlo a kan mit nge in kan mu a ate te po kan te china atling ngei don ti kan siatin a blueprint te po kan mu a aro pui kan ti khop maya West Wing Gallery chu thirban lian tak tak mangadin ania khol lian tak tak mangin thirban te chu choison ania a om na tur huna phun anita chuti line stadium pan na tur kongbuat se nia zaw hek hokin an laya abang te po an rem uluk khop mai thalaya an lai khurum rum kha furlai hi chuan alo diak hle mai ma se nakin loka alamam pur mai don ani gallery ruang a malangta suang tu thiam te tan chuan nakin loka he hmuna infiam mi te anin el huna mi pui tam tak he gallery ala thutlim hur tur chu amit thla thei ome ma se mi pui thut na tur gallery nget tak lani tur chu helai zola hian ala let rem rum maya ma bak ala tam ngei mai ban hi arit si crane systemin an tunga crane hi banin a woi thlumayang ti a hlauma wangin khol hi khol dang manga lo ve na nga ya anin kam ki run mai ani hi kumsang hi som pakhatania fur kho thianga na tho zelanga ya khelmol tur chu Aizawl ni toma se hetia en mai ai hian na alatama akum le sang hi som pani February thatop lama Northeast Games chu Mizoram in a thleng don sia he stadium hi amun pui ber tur ani miawa wangin sports department how tu te chu anom hle thei to lova sports lama tui media mi tela chuan Northeast Games thlennan em chuan in peifel man mewang mo an ti chen le ngala sports minister pujunin tluang atang lutuk chu JCB a temeu chuangin na chu en puya he stadium sakme ka mo phona poi mo tak chel mek tu puh zoram liana project division 1 chuan an hmalak mek dan te chipchiar takin minister chu lo thrila ho tu te mela hian man mo na le hlau thon ril ru om devamoti turani ma se maso na tur thulom om puan tur om zel mai hey helai kan parking apa na kan lo reserve hi central sport ministry changin puisa min rom pele don maya pol meter somli wang le meter somru adung asei zong le meter somli wang ha pol lian tuk mai ni dona chumi chunga chuan contact sports emo engkin mai khati theina tur hi minon sanction le dona chumi chu khatiang anga zau khan hun na mai tur hi Mizoram awang em maya chu helai hianin daila a parking a hi ti boilowin chong sela tuai kha chu parking kha ngai an tung kal sela helai hi infiam na mun pui tak tak tura ro man na chu kan han nei china tun hi kumsang hi som pakhat August ni som thum pakhatania kumsang ni som pani February thla a Northeast Games hen mei tur ani to wangin an zo man lo hlavin media lami te po in engineer puh zoram liana chu zo na an zo tabol bol mai hian an ti thei tur le contractor ten an ti thei lo tura angai dan chu huai sen takin hetiang hian a soi lang boka January thachon ekber nge join tu chuti ro chuan attract asin thati ka letra ka hi January thangan zo panang em an han tum chu nia a gallery hi a gallery chu January chu an zo tong ani hi jon October an ti October ai zo chu loban ka pe hian an chu ka lo ti pun ka oi lo mo kumsang ni som pakhat September ni som ni paruk ania Mizoram in Northeast Games sa thlenma in thlanga chau a om to he hun hi Northeast Games ata na main venue ani si a hon na le a khana mun tur ania athletics in elatamber nei na mun tur ani bok ma se han en mai chuan hetiang ata na an pe fel chu arin amlo hle ani West Wing Gallery a hian thut thei alani lava thirban lian deuh a in phun ther fura engangin nge thut na an siam don kan la hrelava field chung la chu chir diak ala khat noi maya athletic track tu la chu engineer te tan lo chuan thriat thiam chi alani lo Mizoram Sports Association rang in hlom kom pol
United Sports Association of Mizoram usam chuan thil om dan hriat chian tum le contractor te na thok chak le zual turanor tumin a hmun hi an pan taringot mai ani usam hruai tu te hian contractor le subcontractor te an bia lung la tu te chu thil om dan te an zot fia an lung lak dan chuan na ati chak lo deuh nian hriat thu ten thrila PWD ho tu te hena po helai hmun hi bom dar mai tur ten an nge na ma se gallery structure phun ani to wangin na takalung hal blast chi ani to lo thu ten soya in rin hlel na in an khat ton to ani ber mai contractor Lloyd Insulations ayo te chuan gallery ma leilai rual rem tur la tam lu tuk chungchanga hian zo na an dong hnem hleya anni chuan nisari chunga lo then 5 vek an tiama nisari aral huna an tiamanga an ti le ti lo zu chek le an tum thu te po usam le media lam mi te chuan an hril ngal nge nge ani mual puya sakmek chu voin hian United Sports Association of Mizoram usam shwai tu ten antloa contractor United Sports Association of Mizoram usam chuan mual puya Rajiv Gandhi Sports Stadium sakmek Notice Games strand ma in thanga tha chau a om to a chuti line hetiang hi helai mun om dan chu alani boxi Mizoram chu namdang hmuwa kan mual pho mayang ti usam ho tu te hian an hlawani kumsang hi som pakhata hian ru tui atlareya September thla po Aizawl zau ti diak tur khop ru tui alatlani ma se October thla rala November thla arunin her chuak ta PWD ho tu ten theito pan chua contractor ten atakin an nora ani hian theito pan chua ve ti alanga kumsang hi som pakhat November thla top lama chuan khua athiang thata poka stadium ruang a malang chiang ta West Wing Gallery a chuan infiami te chevel lo en tu te thutna tur chu simena chun thei turin a chuat te an chap fel to a football pitch tur po an lai rual rem vek to a heta hian boulder chapa artificial grass pha turani West Wing Gallery hnuai zoka po hian lung an rem rual ta thap mai heng rang vakhong tak takan chi chunga hian cement la chun le tur ania na chu ala tam te kumsang hi som pakhat December ni som panga ania artificial grass pha thei turin field lai chu puacha mekania rora te an chabrem vel meka chuti line football pitch le athletic track in kara tuiluan chuana tur drainage system chu uluk takin an boipui mek boka rora tam takanga ya truck ten an ron phurlut renga chuti line gallery lema po tha mi alavin an thok mup renga athenin aleidek chin an lo khoya lungrem to kan oma rot phan to kan oma cholha damna na balu lo beng mukto kan oma beng ek khera gallery chungsang han chol jok te po mu tur anom bok Mizoramin a urlok na sat Notice Games thlennan thlani tha chawom to wangin tatul anga piang chu tho mup angai to ringot meni kumsang hi som pani January thla alon her chuaka artificial grass phana tur chu peifel tre pani to a chuti line football pitch squal chuaka 400 meter athletic track board sai na po an thok tran taboka la mualami ang artificial grass pha tur chu aron thleng fel to a rubber granules te silica sand te le mamo engkim aron thleng fel ta artificial grass pha tu tur Great Sports Infra Managing Director Anil Kumar chon lungleya hetiang ang pha le mai tura anin buat sai thu te Mizoram sarkar an thopui thei thin chu lom om ati thu te asoyani Sabra matrang local artificial grass pha tu tur ron no ta chuan grass an pha ma in a surface hi uluk takati rual remangai thule rual rem lo a pal lo chuan nakina ala poi thei don awanga na an man mo chung lo thu asoya chuti rual chuan football pitch tur hi adung meter za panga thui awang meter somruk pariata zaw ni tur hril ani thu asoya ma se hei hi nita se akilin concrete avasinga infiami te tan ala hlawam theyang ti a hlau thon thule infiami te himna tan concrete le football khelna inkara hian meter khattal mun ol aum turani ti ziakani thu asoya afim khur hleya dan zoma du zia alang reng mai football pitch azaw don chuan helai tuiluan na tur concrete siam vek to hi ti chetangai le don tlat mai engineer ten ngai tuana thar an sen ngai don tlat mai kumsang ni som pani January ni som pathumania football pitch bon lama athletic track tur khol mangin an phawut boka chol athiang to lo athenin West Wing Gallery a cement an chunga athenin stadium lu na kong an lo siam mek boka artificial grass phana tur rora thua chung ber chu
rona kai hruaina hnuaia an chap rual mek boka January ni som paruka chuan artificial grass chu ron no chona pha hring le tadup maya maserona hian harsatna ani tatlat meile 105 by 68 meter artificial grass hi pha ani don chuan hunin adai talo tuihok luan kor hi siam ani vek to si hun tam aom to lova na akhot lai le don tatlat mai helai hi corner kick na turania run up lak na tur om lava hetiang hi football thunei tu FIFA pom thei anilo football field ti tet hi andu si lava helai concrete hi kat angai don ti na ani mai an siam that ma chu ka na ka tho chunjom theilo min thi khot lai don ta ni hi atia football pitch atana artificial grass pha chu za somriat jet azo fel to thu te asoi zui bok hemin hu hian contractor te chuan helai kil siam that tur hi an ron khoi zui ngal boka hetia an han kher that le a an han siam that le nu hian athletic track hi atet pha in a boy pha lova football pitch nen hian in nerem takin aom zui do nani kumsang ni som pani January ni som ni pani ania artificial turf chu pha zo fel ani to a silica sand le rubber granules te tarfa chuan khol manga chaprual me kani he khol sabra matanga anron lak lu hi artificial turf kara silica sand rual rem le khai rual taka phiat lut tu ania ar la muala po khan man aloni to bok January ni somhi pathuma chuan artificial turf chu pha zo felania pathian nit lai ania nal takin nula tlangwal apui apangin anron leng suau mai athletic track pha tu ten na anlanga hlea intlan siak na tur anla pe fel velava cholman anla ni velo hetianga ril ruman mo taka notice games clear chunga na tho lai le rilu chung ril taka anzo man lo hlau thon na sa taka omek lai hian state danga in thlan pui an nei awangin notice games chu thlakhatin an son hlata hlau maya kumsang ni som pani February thla toplamani turati kha March thla toplamani turason hlatani he stadium sakmeka thunei tu teril ru chu avengve hok ome tunakan mu alkadra an phadum zan to tlan kong metar zali thui len riat hnuai hian motor kong single lane pa ngai kilometer sari zeta thui dai tur boulder an chap chuak veka chuta tang ringot po chuan he athletic track siam me khi anamai lo hle ti chukan rethiam thei ome hetia han en mai ai hian langlawa hian na atama a hau taka PWD ho tu te abik takin pu Aizawl liana SDO pulal mama le JE puef lal ro te mo phurna sangin an lo be na sa hle ani he running track kan material man hi ap kong ang chia pavement hi siam ania fit kadona thukin kan laya achunga lung kan pha lung tlema hemi water filter ang chi GSB kan timaya ke ni chon GSB kan pha chunga WMM kan han pha le chumi chunga chuan bitum nas makadam 50 mm cha kan han pha le achunga chuan MSS kong kan ai surface mam tak ang hen kan pha le khami kong kan ti kong ang kan han siam ringo ta pokha single lane kong pangai pavement a quantity zong in data ila kilometer sari ve lai da yani chu wangin ana kha te naw lu tuklo kumsang ni song pan hi February ni kwa chuan in tlan siak tak na tur rubber sen le polyurethane cho pol chu Malaysia tronga hetiang lam ti thiam bik mi pathum local Sunny Hill le a thian te chuan an khoi tran ta anni hi he synthetic track pha tu company Jubilee Sports in an chalu te anni adam doi tuisen hi an han leya Mr Hill hian alo chokrem zela an na thok a mu nom ngang mai kumsang ni som pan hi February ni som ni pasari ania notice games anai zela games felfai taka he muna nga ani theinan la zo fel lo la ya piang an khoi chura gol ban te rong noi ania gallery chuan hnuai infamy te fiale nai taka mu theina tur chu ngor taka khoi me kani synthetic track intlan siak na tur track chu zo fel alani lo dewa Malaysian engineer Sunny Hill chuan he traka hian thua thum layer thum an pha ti asoya
hei hi enkol tha chuan kum som zet a man thei ti soin chumi hnuwa a layer chung ber hi phul that le mai tur ani thu a soya kum som vel bok a dai le theini in a soi a enkol dan chu dim doi poimo berti a soya mi hring tlan nan chawa mana lir thei te tlan tir lawa chewing gum le kuwa eina chak lawa uluk tak enkol a poimo thu a soi bok ani synthetic track hi lazo fellow ma se football khelna tur artificial tarfa hian line rin zo fel ani to a amoi tangei mai Rajiv Gandhi Stadium chuan stadium mel pang apu chhota zel ani hi grass ring moi tak chunga bok khup nap chunga nula thalak sak hi anal du bik ani ma na le zan lama ruwa alo sur treu maya February ni somni pariat jingkara po hian alatla senga zo kho sang lam chu chhumban te in abo chia ya avoin lama hian asur chunjom don nge asur chunjom don to loti hanthil fia tu tur engma chin chiana alang silo jingdariat vela natan tum Mr. Sunny Hill te chuan na an chunjom theitalo Rajiv Gandhi Stadium na thokal lai chu achol ta thuap maya jingkar bo ruwa kadai ruya are rui mai na thok tu mel reng hu tur omlo thil che om chun chu athletic track le football pitch in kara tui luan chuana drainage sa tui fim tak luang ri her chau chu ani March la ain her chuaka chhum te kiangin ruwa asur to lova khua athiang thahle mai na chu tuang takin an chunjom le ta March ni saria synthetic track hi an pha zo fela sports minister puzodin tuanga havin sports department how tu te engineer le sports association rang ayo ten thil omdan an cleara kar ni nu maya notice games hlenna turani wangin aphur oma in fiam na lam ngai na mi te tan chuan kan ram nge ya hetiang thil kan hu ve ta hi a hmu noma a hlu in a moyani hetia synthetic track siam zo felani ta ka chuan 400 meter track chu lane riat turani angin lane tin mei chu adung tluana rian chu angaya chu chau ani lawa fei khole lungden huna an chet na turte engkim mai chu fel fai taka marking ti angai ni he thil hi minaran ti thei ani lawa ton hriat nei tha athletics lam chin chang hriele mi bik ta chawin an ti theiani sa pramatangin hetiang lama thiam na nei bik America, Europe le Asia athletic track tam tak lo rian to thin Matthew chuan khol dang dai tak rong hnoina khol aro mang chuan athletic track te chu aron khoi ta Matthew hian na athotan dona ama lo dip dal tu mi pui tam lu tuk chu boi thla ka ti thu asoya ramdanga po hetiang hi a boi na to fo thin ani thu soi hetiang hian asoya ka khat vel liam ta contract hi an zo fela mi zong in football pet an tumni ber hian ka hria synthetic track po hi an lo rabal vekani quantify vek to a survey te kan nei to a alai li ber a center point kan han chin chia phota a measurement te kan la a 400 meter atling ngei turani ti chuan javelin pole vault le long jump ti na turte kan potin kan han rian ta a line rin na tur hi marking machine abiga siam karon kenga thlona ka titliak hlau le nga la ma se Aizawl kho chunga asiam na alo om hlawa kan van nei khop mai na kan thok tran thei don ta ani ma se rong var ber mai hi alaron thlengklat lawa Kolkata tungin truck mangin an ron phura Kolkata le Mizoram in kara hian tlang le ruam atamro pui mai sia konglaka khailang ta tam taka om thei ti kan thria
ma se nak tip March ni som paruk khian aron thlen man ngei kan be sei fan ani aron thleng man lo ni hlau chuan notice game satan heng athletic track te hi aman thei don lo ti na ani yang engpo ni se thei top kan chu don ani ati ni niruk lek nu lo thleng tur March ni som hnia notice games chu tran ani to mai don sia in plan siak na tur ilo athletics event ti na tur poimo line marking berti alani lova arong chu alaron thleng miau silo beseina nen March ni som paruk chun hak ta top mai ni thulom om tak mai chu March ni som paruk aron her chuaka line marking ti na tur special taka siam rong war chu aron thleng ta Matthew chuan a call battery mang chu atinunga athletic track line te chu a call mang chuan a hnoi ta cher mai le a ulukin a call la hero em maya ama soidanin he call hi ama design ani wangin nai taka thalak po a phal lawa cameraman po akam khat nge a uang loti a hriat hlia ni sa pa Matthew hian a hna te chu uluk le ngor takin abeya ni chungin line marking hi azo veka azo fel nu hian ma po a hlima ti hian an soizuya nilikal ta khan kan ron thleng ve chau ania line marking ti tur hian survey te kan nei phota kan hante kwal vela ni chungin chung te chu kan zo fel mana ti chuan rong war manga line marking te kan ti theita arong hnoi tura ber hi Kolkata tanga ron thlen harawangin kan mang ang man hlea ma se nimin pi khan ron thleng hlau maya chuta po thil poimo pakhat alaron thleng kim lo chewa kan wa nei siamin nimin tu ka aron thleng hlol thunga ti chuan nimin tu ka tang khan painting hi kan tran theita a pathian zara khuate a thahlawa voin hian painting kan zo felta a engkim ani dan tur ang takin pe fel ani to a in elna po he hmuna hian nei thei ani ta e ti in Matthew chuan phur takin a soyani Mizoram Sports Association rang te in zom khom pol United Sports Association of Mizoram usam te hi an bengwarin thil ti om an thle maya kumsang ni som pani March ni som panga hian Rajiv Gandhi Stadium kianga an ramzau tak petu puar deng thuama tu le fa te choi moina le an hne lom thu soina hun an manga Aizawl Press Club in khom toy fel tak an huai hotani kumsang hi som pani March ni som ni aloin her chuaka Marchak state in fiam na hun pui lian ber notice games voi som ni paruk na chu tran alo hun ta der mai in el na rang ti thei turin pe fel anita Rajiv Gandhi Stadium a hian athletics event rang in ti sikna hlotling takin buat sai ania Dudarsan Sports chuan khovel mun rang a hein el na lian hi ati chuaka khovel ramzau takin Mizoram Stadium masaber chu a hmuwa Aizawl ko pui moi tak mai tele khochak lama stadium app zo kho sangtlang moi tak mai te chu khovel mit hmuwa ka chua anita atira kan ngai tu na chon hemi marking a po hi kan ti man don lo chuan rongin kan pen maing chu ti in kan ngai tu a khang zong a khati fel kan du le ta chuan meeting te po ka han nei le raprapa hetilaya marking ti tu khan Australia tangin athiam big kol te reu te nen te khan han ko chho le a khang kha kan han tia media lam te po khan kan zo man lo kha an ring ang reng khop moya January February thla chawa kha chuan ke ni po khatiang ang takamin min rin pui lo kha chuan zo in be sei view chung khan kan hlau thong ang reng view thina amai ro chu roman na fel tak kal pui ania tin kan pu te tangin kan ho tu te PWD ho tu te tang te a sport lama tang point support kha full support engkima kan mu ni kan minister kan sport minister big takin ani pheichuk akal hun po kan thelo kan nan chang hi ni moi akal jing em Sunday ya te kala na sat takin min puya kha ke mania tumru na min pe idea min pe boka khatiang ang support min pek na nuai thoka a hadam thla ka ke na ni tan po confidence kan nei phani tin kan parliamentary secretary Pulal Thanzara te lokala min en puya tha takin engkim min thlir puya
idea te min pe a an ngai dan te khatiang ang min han soipui khan keima ania phur tharna min pek ba ka confidence min pe a chunga wangte po chuang kan thok chak theya tin kan chaw to le ke ni po be se na bo to anga kan ompo khan an mani zara khan be se na tharte ka han nei pha le a tin kan chief minister te an nu pa in kan zo don lam te khan min ron en puya khang te khan a min han en kha an han en kha nuam an ti ve in ka ria min han fak te kha lom kati a khatiang ang taka min phur pui tu ruai tu kan minister te kan han nei te ha ke ni chong kan lom em ani kan lom khop mai tin media point min tran puya sports association rangin min en pui boka eng kim a khan helai football corner chungchanga tepo sunday ya tepo media nen football association ruai tu nen kan sport minister te nen sunday ya tepo kan zukala hai football corner tepo so solution thatak nen kan ti chuak nin ka ria he stadium hi man the pe felna alre lo na wangin atangkai ngal em maya notice game sorting taka thlen nu hian football tournament lian tham a thleng fo to a mizo footballer ten gol moi tak an thun treu to a arun puya sipailak na tan te an mangtangkai to a in tlan siak na hun aw ma wangin no pangte an phura in zuan thui siak te hino pangte chuan nuam an tia in tlan siak te po nuam an ti hle bokani nu ho po in Aizawl traka in tlan siak chu nuam an lo ti ve tho ani hi Rajiv Gandhi Stadium hian in fiam mi te baka in fiam na lam la lu chil ve lo teril ruwa po thu asoya phurna apea Aizawl tlang tanga mu thei ani wangte hian in fiam na lama zofa teril rupau khaune petu mun malang sar ber pol ani der to a West Wing Gallery chonturin East Wing a hian gallery dang an siam huna phei chuan awahan moile zualdon em in fiam na lama polian tak hroi tu te chuan hetiang hian an lom thu te an soya hetiang tur hi chu kan mi thla chuan kan hmuwa amaro chu hetiang nivat tur hi chuan diktak chuan ke ngei po hianin ka be sei thangam lova kan du thu sama la puitling lo mani se a puitling don ani ti lang chiang reng maya hemi china po hian alungoi thak tran to hle ni tia kan sei do ni khelmol tha te kan lo au pui lu thin kha atakin mu thein om ta hi be sei phak bak le kan rin phak bak ani a pakhat me ni lo Rajiv Gandhi Stadium me ni lo lam mo la te lung le ate le man ni lo ka cham phaya alung phum te kan phuma chumi lo dang long tlai ate ti tur ma na le jala kan sarkar chunga hian Mizoram Football Association chu kan lom tak mewa he kan ground kan grass pha hian e thu tam tak min soitira All India Football Federation ten miron mel riat pha All India Football Federation le FIFA tang ko pina an project poi mober FIFA grassroots project te po Mizoram a ma saber tan le India ma avoi khanna tan ka han nei thei pha 12 Finance Commissioner tang han cheng vai bel si somni panga ruwa man ta a masela kha vai bel si somni panga kha project te siam anga ya sarkar na boi pu anga ya sarkar in ruwa man na en ke mati anga ya chu kan sarkar lam kha ngoi le ta veng mai sia chu tiang chuanin sang ni le pariata khanin in thana nai bok nen khan Aizawl lam wala a gallery siam na tur khan han ruwa mana cheng vai bel se somni panga khan mi pui kha kanin nial le lam wala ti lo hi tha khopoi ti se om lu tu khopoi ti to lu tuk ti khan kan hanin nial lu khan ya marju sarkar khan vai bel se somni panga khala mu wala man tur khan an tia chu tiang chuanin malak na em om lo khan sang ni le pariat kum to pha kan thleng chho tamaya chu in thlan puite lo nia in thlan zo khan in sarkar na te lo in thla ka ta khan kan sarkar khan pulal than hola sarkar khalo dinga ta chuan thalai te tui hal na kherangin khelmol tha kha an ngai tu ata vuta khatilama mitui tak le thanem ngai mai sport minister kan han neya chu tian chon ma an han la tana chon sang ni le pakua January or February ni som pathum jing khan khelmol tha helai hendin theida no mem ti khan
PWD ho tu te sports lam ho tu te minister hovin kating sang kha aron min tuk khoma ta chan khi lai tu na gallery ai sang a khian fil te takte oma ta chon an soi ho luya chu tian chon helai hen rom man na an siam chho tran ta sang ni le som pani khan notice games kha helai mun hen thlen ania kata pokhan kan state sang local te khanin heti khopa sport tui sarkar in nei heti anga siam sak cheu chu lom ngoi rotin min ot ve hle ni Andrew Malsom kima laltran puyale eli lalchan chui ta thian ho hian tuna chuan stadium thataka football an pe theitoa kumsang ni pakwa an tual chaina mun le tun din mun an han khai khina naupang te poin atakin mason na chu an than chho pui ve ta thian pathum hian kumsang ni pakwa khan khuta hemi stadium an sak hianin rual rem lo dewin athanga khon kanin khel thina ma se hein huangin tuna chuanin hey artificial grass ten pa nuam takin ti hian kain khel theita ni keima tak khi chuan football ka khel vak ngai lawa swimming lampang hi katia tui hleu lampang hi competition ate katel thina tuna loi buala swimming pool an siama khwanin ka hleu chak to khop mai sang ni pakua khan Rajiv Gandhi an sakti khan khutai khwan thangla pa khwan kong chetokan laya khwan kanin khela maro chu Rajiv Gandhi an sak zo ahian football le athletics kan ti pola anuam ang renga masa swimming la pang he kan ti vak lawa hey grass ten pha anuam lai mai athletics hey chaka hangan tlang thina coaching temin pe a chen kan chen te kan tlang thina Mizoram ai o kan chu na po pakhat na ni nge katuma keima hian ka bezel katuma ni Chief Minister pul than thola kai hroina hnuaya Sports Department te PWD le Home Department ten thei top chua sport lama zo fa te tui halna purhu tura kumli chung leka ma anlak na lo lang chuak ta mai hi avalom em Rajiv Gandhi Stadium hi khovel ramchang kang le mundanga stadium te ang chuan ala fam kim haulo TV kan mu thin stadium lian tak te anga thuam fam kim po ala ni hek lava fam kim lo na tam tak ala ne ni chuti lai ro chuan mizo engineer te kut chua kania thei top chua leilai hun lai atanga an be chho ania a hlotlin na ta na PWD tran lak dan te sports lamin an man tangkai zia te tun din huna PWD in an enkol fel fai zia te hi paklak avani te lul em Rajiv Gandhi Stadium a hian sarkar chu athutiama adin zia alanga hruai tu te tumru na chu atakalan tir turin PWD lamin rin om takin an mo phurna an hlenani kan architecture le kan building zone te hianin building le structure rang chu an siamnol toin an sa in an siama an designa amai ro chu stadium tak design hi chu an la khoi ngai om ka hrelawa thin sport mi te lo ni lo phei chuan sport stadium ina enge ni stadium ina ang mamole an thil tur te hriat chikim vek a hara PWD chuan hei tan chuan in heng hi kan la ti ngai lo thilani wangin challenge chona na setak ani vea heta hian kan naute po hian an riru le an ngai to na po an seng na sa tin am hun ma ten alo zirlu tuk lo bok nen chu wang chuanin hetianga an lo design chuak thei hi le an lo sa thei hi alom om viewin ka hria kan na architecture le athok tu division le circle le azon te po ka faktak mewani an thanem ngai na PWD po antiming thain sarkar po antiming thaleng ka hria Stadium kianga hian multipurpose indoor hall lian le changkang tak tur chu sakle me kania a chak loka hall indoor stadium a oma chuta chuan infiam na chi hrang ti thei ania sports department in atun lai thei ang berin a chei ball chho me ka fitness equipments la Arnold tapo in ahun laia man phak lo anga changkang an hung fur to mai Rajiv Gandhi Stadium thanglok loi buala swimming pool buat sai ani mek boka Rajiv Gandhi Stadium le chevela hian athletics le games dang in elalian tham national level le international level in elna po kan thleng thei thoi don ani Chief Minister Pulal Thanhola chuan East Wing Gallery siam dan turte athletics throwing events rang ti na mun tur
stadium chim lama engineer ten an ruah man te chu kumsang ni som pathum August la khan en puile diam to a hau tak lai ber tlang rot niam te ruam no kha te le athletic track siam te artificial grass pha te chu anzo fel vek to boka thil dang neu te hi chu he sarkar tan hian ahar sa to inarin omlova heng te hi no pangte infiam mi te le infiam na ngai na nam mizo thalai te ta na thulom om alo ni zel mai kumnga lo om le tura hian he sarkar hian eng ang taka thilro puinge min pi sakle don ti hi hriata chak om to hle ani hetia mual puya Rajiv Gandhi Stadium chuan om tak zo fel ani trep to la hian serkon lungleya sports stadium dang sakle ani dona Mizoram sarkar chuan he stadium sakna tur hi Ministry of Urban Development atangin chengnoi sang ni zali som pariat point bial pariat zet dong fel to a Mizoram sarkar UDNPA department noya NBCC limited chuan asadon ani Chief Minister Pul Thanhola chuan kumsang ni som pathum September thla hian he stadium changtlung tak sakna tur lung hi aphum fel le diam to ani he stadium a hian football ground 8-lane athletic track le mi sang thum thut theina tur gallery siam aninga Mizoram chimlam tan stadium chuan om le bel chian dol tak ani ngeirin om heti la hian champhai zo tlanga sports stadium saktur po kumsang ni som pathum September thla vek khan minister puje es ro thua ma chuan alung phum phum fel le to he stadium siam na tan hian Ministry of Urban Development chuan sumaron tum vek boka cheng noi sang hi zan hi somthum parit point paruk pakwa zetaron pe fel le to ani he stadium a hian football khelna field zau thatak 8-lane running track le athletics event rang ti theina siam aninga infiam mi te chevel lo thlir tu te thutna tur gallery thatak sak ani don bokani hetianga Aizawl mai ni lo khopui rang chimle mar chakle thlanga sports stadium changkang tak sakani dong takawang hian India Rama state rang in elna chau ni lo ram le ram in elna international sports event te po real ma in Mizoram chuan kan thleng thei thuai don ani stadium puitling kan nei theina turata na ro man na min petu abik takin pulal than hola kan chief minister zom takina atira tanga bulmin lak pui hi lom thu wen ni han ka soya tina do da chung kan home minister te he stadium a hlo tling lawang ti hlawa tu lang a min bo zui saka wangin wen ni han an chung han lom thu ka soi lo thei lowa tin infiam me big takin sports association sanga kan shroi tu te le infiam na lama tui mi khrimina kan sak tira changa voin ni thlenga min ron tui puya a that lo na lai te le a that la na lai te po an ron soya complain te an ron thlen thin hian voin ni stadium kan siam a hian ma son na tam tang min pe hi a ro pui ka ti a hei hian kan ram kan thalai le nu le pa te na kan tu le fa te ta na kan ruwa lo na hi atilang hleng ka hria tin hei asatu PWD department te achung ber in si changa chief engineer te SE te EE te JE te anin pek na aro pui ka ti a zana hun chep takara kini kan han nor rup china anin thinrima pola lawin Mizoram thalai te ta na ni ti in zaido takin min lo dong song thinan chung an lom thu ka soi boga tin ka tho pui sports department secretary le kan sports department na kan officer zong te an thora na le an taimak na hi voinia changthar lo om zen tur te han an chornge donin karing bokane sial ho ka tangin ka local tha a he thil en tur hian kamak pai min hruaya kan san en ro pui ka ti talu to ka dam chung po ka mu lo tur ka ngai kan mu hi ro pui ka ti em ru ka lom lu to ka min phal sak tu te chunga po lom thu ka sai bokani sai wa ngai na po ka ro pui ka ti top privat me ni